Poštovani gledaoci, dobroveče, ja sam Zoran Stanojević i gledate Reč na reč, političku TV debatu u kojoj učestvuju vladajuće i opozicione stranke. Tema večerašnje debate su rudna bogatstva Srbije, litijum i ugalj, potencijalno velika razvojna šansa za naredni vek, ali istovremeno i ogroman ekološki problem. O tome večeras debatuju Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici. Aleksandar Jovanović Ćuta, Zajedno za Srbiju, Ekološki ustanak. Muamer Zukorlić, Stranka pravde i pomirenja. Dobro večer. I Nevena Đurić, Srpska napredna stranka. Dobro večer. Debate Reč na reč zajednički organizuju RTS i CESID od 2012. godine. Podsjetit ću na pravila debate. Raspravljaju se dva pitanja, svaki učesnik ima 1 minut za neometani odgovor, potom sledi 16 minuta debatnog vremena gde moderator daje reč učesnicima koji imaju po minut za replike, posle čega imaju još po 1 neometani minut da daju zaključak na postavljeno pitanje. Govori samo onaj učesnik kojem je moderator dao reč, ostalima su mikrofoni utišani. Argumenti se iznose isključivo rečima. Nećemo prikazivati nikakve druge dokaze ili argumente koje učesnici možda pokažu i učesnici moraju da poštuju vreme i prostor ostalih učesnika. Prvo pitanje večeras. Elektromotori bi u narednoj deceniji trebalo potpuno da zamene benzinske. Za to su neophodne baterije za čiju proizvodnju se najčešće koristi litijum. Srbija ima značajne rezerve litijuma i to bi mogla da bude razvojna šansa, možda najbolja u ovom veku. S druge strane, eksploatacija litijuma praćena je značajnim ekološkim rizicima i posledicama po okolinu. Treba li Srbija da ignoriše svoje bogatstvo i prevashodno čuva okolinu, pa i na štetu ekonomskog blagostanja, ili imate plan kako te dve stvari mogu da se pomere? Milice prve. Pre svega hvala na prilici da govorim o ovom važnom pitanju koje je u proteklom periodu podiglo čitavu našu zapadnu Srbiju na noge, jer projekat Jadar, iza kojeg stoji kompanija Rio Tinto, predstavlja opasnost po životnu sredinu čitavog tog područja i čitave te regije. To nisu podaci kojima raspolažem samo ja kao politički predstavnik Srpske stranke Zavetnici, to su podaci iz Srpske akademije nauka. Uostalom i sami predstavnici kompanije Rio Tinto priznaju da će eksploatacija litijuma u ovom području doneti posledice negativne po životnu sredinu. Mi moramo da o ovome govorimo potpuno trezveno i objektivno i da sagledamo sve aspekte, ali ni do dana današnjeg mi nemamo detaljne podatke na koji način, odnosno nije završena studija, na koji način i u kojoj meri će uticati na životnu okolinu, jer ako vam predstavnici kompanije Rio Tinta to priznaju da će biti negativnih uticaja, onda to otprilike zvuči pa malo ćemo samo da vas trujemo. Ali sa druge strane, mislim da je potpuno u osnovi pogrešno da mi pravimo distinkciju između ekonomskog razvoja i ekologije. Zbog čega ne bismo insistirali da te dve stvari paralelno budu u ovom projektu ili nekom narednom podudarne i važne? Ostavite za debatu. Gospodin Zukorlić. Mjera je, dakle, ključ svega onog što bi moglo da nam u budućnosti donese ili dobro ili loše. Dakle, i prema ovoj temi zapravo Stranka pravde i pomirenja insistira na mjeri. Nipošto se ne odricati bilo kog energenta, uključujući litijum, koji definitivno jeste energija budućnosti. Velika je blagodat da ova zemlja ima takve potencijale i dobro je što raspravljamo, a imamo potencijal. Dakle, time smo već privilegovani. Protiv sam krajnih stavova, onih koji bi da potpuno isključe eksploataciju litijuma, kao i oni koji bi da neograničeno eksploatišu litijum. Dakle, naći mjeru, maksimalne mjere zaštite, ali nipošto stajati. Uložiti i omogućiti, naravno, i stranim investitorima. Ne treba tu da nam bude mjera ko će, već kako će. Dakle, ključ je kako će to da se odvija, dakle, sa mjerom. Hvala. Gospodin Jovanoviću. Dobro večer, hvala na pozivu. Moje ime je Aleksandar Jovanović Ćuta. Predstavljam pokret Ekološki ustanak. Samo kratko ću reći ko smo i šta smo. Mi smo oni koji su na Staroj planini posle 4 godine rata odbranili reke Stare planine, koji su investitori došli da nam guraju cevi da narod ostaju bez vode, a sebi da guraju milione u džepove. Mi smo ekipa koja je branila Revu od gospodina Vesića, koji živu šumu krenuo da zatrpava šutom gore na Revi. Mi smo ljudi, menos 200.000, od čobana do akademika, od poznatih ličnosti, koji su na kraju u Rakiti
posle 4 godine krvave borbe razbili cevi malih hidroelektrane i za sva vremena sprečili da ta reka nestane u cevi. Dakle, mi smo ljudi koji ćete moći da vidite svuda na protestima. Zadnja 2 su brojala preko 30.000 ljudi. Biće nas svuda gde god neko dođe da truje ljudima zemlju, da im je otima, da truje vazduh, a da od naroda, od seljaka pravi ekološke izbeglice. Kad je reč o litiju? Samo potrošili ste minut. Potrošili ste, vreme vam je ovde, možete da vidite. Gospođo Đurić. Najpre da se osvrnem na izlaganje gospodina Jovanovića, pošto je to itekako važno da građani Republike Srbije znaju sa kim večeras razgovaraju. Gospodin je u maju 2016. godine Ministarstvo rudarstva i energetike podneo zahtev za izgradnju mini hidroelektrane, pa kada, evo ovdje se nalaze tačno podaci koji ukazuju na to. Bez obzira, ja znam da vi ne želite da građani Republike Srbije vide istinu, ali će svakako večeras od mene čuti. Dakle, podneo zahtev za izgradnju jedne mini hidroelektrane. Podneo zahtev za izgradnju... Ovo što ja pričam, to i piše. Da mi ne upadate u reči, da me ne prekidate, nemojte da ste nepristojni. Gospodine, prvo nemojte taj rečnik, ali dobit ćete priliku. Nismo ni krenuli, znači na početku odmah laž. Dobit ćete priliku da odgovorite, izvolite. Evo dokumenta koji... Pročitajte šta piše tu. Piše to čemu ja pričam sada. Ne, ali samo bez upadanja. Dakle, podneo zahtev za izgradnju mini hidroelektrane, pa kada mu taj projekat nije prošao, onda se okrenuo da radi sve suprotno i da radi protiv hidroelektrane. Dakle, na početku je hteo da zida na rekama, a onda po principu ako on ne može ni niko drugi počeo da radi protiv. Čisto da građani Republike Srbije znaju sa kim večeras pročitajte šta piše tu. To što sam sada rekla, to i piše. Pročitajte. Dobro, nema potrebe da čitam. Samo trenutak, možemo da se vratimo sada na debatu. Daću vam još 15 sekundi da završite ukoliko ima potrebe. Naravno, litijum je izvesno veliki ekonomski potencijal za našu zemlju i nema potrebe da objašnjam građanima Republike Srbije od kolikog bi ekonomskog interesa bilo da mi imamo fabriku jednog takvo važnog resursa. Međutim, to je fabrika koju su ovi vaši iz bivšeg režima doveli u Srbiju još 2004. godine, pa sada, pošto na tome ne mogu da profitiraju, rade sve protiv toga. Suština je da nikakve studije nisu završene. Mi nemamo nikakvo zvanično istraživanje, tako da ne možemo da diskutujemo o tome da li će se dalje nešto raditi na tom projektu ili ne. A i ako se bude radilo, o svemu će odlučivati narod. Dobro, sad imamo debatno samo upozorenje jedno. Znači, možete da kažete sve što god hoćete, ne sprečavamo vas da iznesete rečima. To što ima samo je zahtev debate da se ne pokazuje i da to ne snimamo što pokazujete. Inače, ne sprečavamo nikoga osim da koristite grub rečnik. Kao što sam vas opomenuo, znači molim vas da ne koristite tako nešto. Idemo na 16 minuta, nemojte upadati jedni drugima u reč, svakome ću dati priliku da odgovori. Gospodine Jovanović, vi prvi. Znači, gospođica iz SNS-a nije ni počela, već je izrekla laž. Ja nikad nisam bio investitor malih hidroelektrane. Znači, već sam branio reku koju sam prohodao tamo gde je Zorana Mihajlović došla da je gura u cev. To je morbidna laž koju non stop priča 4 godine informe. Pokažite mi dokument gde sam ja to bio investitor malih hidroelektrane. Kad to budete pokazali, možemo na tu temu. Ja sam teo vama nešto kažem, gospodine Stanojeviću. Znači, vi ste ovde domaćin. Na osnovu kog zakona RTS promoviše projekat Jadar, jednu firmu koja je svuda u svetu ostavila pustoš, koja je došla da raseljava ljude ovde, koje kupuje kuće ljudima u Gornjim Nedeljicama, na osnovu kog zakona RTS promoviše i gura spot Rio Tinta. Ja pozivam gospodina Bujoševića da momentalno skloni sa programa to đubre od spota, jer je taj spot po zakonu o javnom informisanju protivzakonik po članu 11 zakona o javnom informisanju. Zabranjeno je promovisati sadržaje koji imaju kao posljedicu trovanje i urušavanje zdravlja stanovništva. To je upravo ono što radi Rio Tinto. Samo trenutak. Nije običaj, ja nisam učesnik u debati i ne bih trebao da govorim. Samo ću da odgovorim da konkretan oglas nije u suprotnosti sa zakonom, inače ne bismo mogli da ga pustimo. Dakle, on u sebi ne sadrži ništa što je u suprotnosti sa zakonom. Dakle, to je prosto odgovor, ali kako bih rekao... Ja sam naveo po kom članu zakona. Ne bih više da učestvujem u debati, Nevena, izvolite. Potpuno je smešno da vi govorite o tome da će građani Republike Srbije o bilo čemu odlučivati na osnovu reklame, a ne na osnovu zvaničnih podataka i zvaničnih dokaza. Pa da se zaista u Republici Srbije odlučuje na osnovu reklame, onda biste vi, vaš Zelenović, vaš Đilas, vaše Marinike i svi onih oko koji ste okupljeni, ne bi bili bivša vlast. Već koliko se reklamiraju i koliko pljuju Aleksandra Vučića, vladu koja sledi njegovu politiku, sve nas pripadnike Srpske napredne stranke, a pre svega Srbiju i srpski narod. Dakle, i tekako je... Polako.
Ajde, izvolite, recite šta ima. Ne, ja ipak određujem. Milice, Polako, izvoli. pa pustite Samo da god da ne, kaže. Milica sada. Ja bih zaista zamolila moje večerašnje sagovornike da upristojimo ovu diskusiju i da se vratimo temi koja je jako važna. Ljudi strepe za svoj opstanak, za stotine hektara najplodnije zemlje, šuma, voćnjaka, okućnica, domaćinstava. Loznica je pogranična regija. Preti iseljavanje iz tih krajeva ukoliko budemo bili neodgovorni i ukoliko budemo aplaudirali i ponavljali kao papagaji da sve što je strano je poželjno i dobro. Draga moja Nevena, litijum se ne proizvodi u fabrikama. Litijum se nalazi u zemlji, u nalazištima koje moraju da se iskopaju. Da bi se do litijuma došlo, stvaraju se jalovišta, dolazi do otpada. Taj otpad sutra može završiti u rekama i u Drini i u Savi i Save u Dunavu, a tu vodu mi ovde pijemo. I uopšte da vam kažem jednu stvar. Molim vas, shvatite da nije reklama, ne postoji veća reklama za Dragana Đilasa od onoga što vi radite. Niko ne reklamira Dragana Đilasa kao vi. Ja zaista vas molim da shvatite da građane Srbije ne zanima Dragan Đilas. Ali potpuno je smiješno da neko misli, moram da se nadovežem. Završit ću. Potpuno je smiješno da neko misli da se danas... Muka je ljudima Nevena od priče o Đilasu, o Vučiću, o Janku i Marku. Ovo nije personalna stvar. Ovo je, ljudi, ozbiljno pitanje. Ako nemate šta da kažete o tome, ako je jedina tema Dragan Đilas, molim vas, onda nemojte se odazivati u ovakve emisije da mi pričamo o stručnim stvarima. Gospodin Zukorlić pa Đurić, izvolite. Zaista više ne mogu slušamo Đilasu. Ekologija jeste bitan segment ljudske kulture, ali najbanalniji ili jedan od najbanalnijih segmenata ljudske kulture. Toliko banalan da bi čak mogli od životinja da učimo ekologiju. Recimo, životinje nikada ne proizvode ekološke katastrofe kakve proizvode ljudi, iako nemaju kulturu, iako nemaju razuma i mogućnost rasuđivanja. Dakle, to je veoma bitna poruka nama ljudima da je to mnogo bitan, ali jednostavan pojam i koji ne zahtijeva neki kompleksan odnos da bi se rješavao. I druga stvar koja je neprihvatljiva, od ekologije praviti ideologiju. To je nešto što je za nas apsolutno neprihvatljivo. I treća stvar koja isto tako smatra važnom, bitnom, kasnije ćemo je razrađivati. Dakle, a volio bi da je čuju moji sagovornici, ne možemo građane ubijediti da smo iskreni zaštitnici ekologije, odnosno da želimo iskreno zaštititi našu prirodnu sredinu od prljanja prirodnih, privrednih, odnosno ovih rudnih ili proizvodnih, ukoliko ne zaštitimo građane od prljanja od naših jezika. Dakle, ne možemo biti čisti u odnosu prema ekologiji, a imati drske jezike, vrijeđanja i tako dalje. Zato bi molio da i mi koji nećemo da se svađamo, voditelja bi zamolio da i mi koji nećemo se svađamo, da ne moramo da se izlaktamo za riječ, već da vodite računa o dobijanju riječi. Hvala, Đurić. Odgovorim najpre gospodinu Jovanoviću, apropo onih reklama o kojima je pričao. Građani Republike Srbije danas odlučuju isključivo na osnovu rezultata. Rezultati rada vaše tajkunske politike jesu milioni na privatnim računima vaših svih onih šefova. Ko su moji šefovi? Samo malo, gospodin U čije Jovanović. ime ste došli večeras ovde? Koga predstavljate? Koju stranku? Čiju ideologiju predstavljate? Predstavljam ekološki ustanak one koje... Došli ste ovde u ime Zelenovića, u ime istog onog Zelenovića koji je ojadio grad Šabac, u ime istog onog Zelenovića, čiji su aktivisti, to je nezapamćeno u Republici Srbiji, osuđeni za kupovinu glasova, zato što su priznali praktično šta su radili. Čemu pričate? Ja ne U razumijem. ime njegove partije se vi ovde prisutni. A i tekako, svi sedite zajedno uz skute Dragana Đilasa kad tražite od europarlamentaraca da vas dovedu na vlast. Vidite, niste na Pinku, nismo u realitiju, idite u zadrugu pa tako pričate. Dobro, gospodin Jovanoviću, samo nemojte tako. Nepristojan pre svega. Dobro. Ja bih da se mi vratimo na temu, ako možete. Vratite se, izvolite. Evo ovako, znači pričamo o projektu Jadar, litijum. Šta mi znamo o tom projektu? Sve što znamo o tom projektu jeste da će ljudi iz Gornjih Nedeljica i doline Jadra morati da se sele kako lepo stoji u prostornom planu grada Loznice. To je sve što znamo o tom projektu. O tom projektu su izjašnjavali akademici. Znači, Srpska akademija O i tom nauka projektu i će se izjašnjavati narod ako za to bude bilo potrebe. koji su jasno rekli kakav će pogubne posljedice imati takav jedan projekat po to stanovništvo. Da vas podsjetim samo, epicentar odbrane i napada jesu Gornje Nedeljice. To je selo koje proizvede 1 milion litara mleka. Ja pozivam evo vas, gospođice Nevena, i vašeg šefa Vučića i Zoranu Mihajlović da dođu dole u Gornje Nedeljice i da objasne tim ljudima
koji nas hrane, koji treba da se poklonimo svima Predsjednik je do obišao zemlje, Srbiju uzduž da i dođete, povrh. da dođu Svako dole i da selo i kažu svaki zaseok kako je to zna, dobro za itekako te dobro. ljude da se sele. Samo da Dakle, odgovorim. pogledajmo samo da završimo stvar. Dakle, Srpska akademija nauke i umetnosti se jasno odredila po pitanju tog projekta. O tome Zorana Mihajlović tvrdi da oni nemaju pojma. Tako se on odnosi prema Jeste vi našim... struka? Samo polako. Mogu da kažem. Završite za 10 sekundi. Dakle, znači mi ćemo slušati akademike, profesore i ljudi koji će nam reći kako se taj problem rešava. Hvala. To su ljudi, a ne Anu Brnabić, Zoranu Mihajlović i Aleksandra Vučića. Hvala. Nevena pa Milica, pa onda gospodin Zukorlić. Slušat ćemo naravno struku i nauku i ono što oni kažu, ali da li ćemo na tu temu išta raditi ukoliko sve studije pokažu da je to za našu državu ekološki bezbedno, o svim daljim projektima će odlučivati građani Republike Srbije. I to je Aleksandar Vučić jasno istakao. Ukoliko dođe do toga, građani Republike Srbije će o svemu odlučivati, ali građani pre svega mora da znaju istinu. Mora da znaju da ta kompanija nije došla ovde u vreme Aleksandra Vučića, već je došla u vreme tajkuna iz bivšeg režima, koji su verovali da će na toj fabrici profitirati, pa se kasnije ispostavilo kad ih je narod oterao sa vlasti, da to za njih više nije profitabilno. Potpuno identična priča kao vaša priča sa mini hidroelektranama. Želim da gradim mini hidroelektranu, to mi ne prođe, okrene se protiv mini hidroelektrana. Ista je priča i ovo. Vi dovedete taj projekat, vi dovedete tu kompaniju, pa ne možete pa kasnije da profitirate na svemu tome, pa sad to ništa ne valja. Ista je priča bila i sa evroparlamentarcima. Vukli ste ih za rukav da vam pomognu i da vas posade na vlast kad su ljudi vidjeli sa kim imaju posla i nisu vam izašli u susret i nisu vam ispunili sve željice koje ste se nadali da će vam ispuniti, ali su vas oterali s vlasti. Hvala. Milica. Oterali nas sa vlasti. Ne, pardon, Milica, daću vam posle reč. Milica, pa Zukorlić, pa onda... Da se vratimo činjenicama. Naime, tačno je delimično ovo što je rekla gospođica Đurić, da kompanija Rio Tinto u Srbiju jeste stigla nakon 2000. godine. 2001. je osnovana njena podružnica Rio Sava za Srbiju, a 2004. godine su očigledno dobili dozvole za ispitivanje zemljišta u Jadru, a 2004. godine, prema mojim saznanjima, takve dozvole dobili su od gospodina Mlađana Dinkića, njegovog lobija i gospođe Zorane Mihajlović. Izvestan deo bivšeg režima nalazi se danas u opoziciji, ali jedan veći deo njega se nalazi danas na vlasti. Oni su jako brzo prisvukli svoje dresove, promenili članske karte, postali naprednjaci. Tako imamo praksu da Zorana Mihajlović kao nekadašnja perjanica G17 plusa i desna ruka Mlađana Dinkića danas sedi kao ministarka u vladi Republike Srbije. Dakle, moramo da govorimo o činjenicama i da činjenicama baratamo. Zbog toga Srpska stranka Zavetnici, koja nije pripadala ni bivšoj, ni aktuelnoj vlasti, prema svim parametrima danas predstavlja četvrtu političku snagu u Srbiji. Zato što smo ovdje da govorimo i o ekologiji i o suverenitetu. 20 godina se pljačkaju resursi. Nas dve predstavljamo političare budućih generacija. Mi treba ovdje da živimo. I nije dobro da se oko ovih stvari delimo. Ovdje ne sme da se partijaši. To su, Nevena, naše vode. To su naše rude. I ne možemo u bescenje da rasprodajemo sve ono što je blago ove zemlje. Samo zato što je došao neki Rio Tinto i koji ima, i uzgred budi rečeno, samo to da kažem, veći budžet od države Srbije i koji može da kupi raznorazne Zorane Mihajlović, da ih podmiti, da bi one lobirale za njih. Nama treba naša vlada da lobira i štiti interese građana, a ne Rio Tinta ili bilo koje druge strane. Hvala, ali ste preterali ste, samo ste skoro 2 minuta pričali. Zukorlić, Jovanović, pa onda Nevena. Svaka strana će naći svoje akademike i vrlo ugledne, vrlo ubjedljive, ako se na njih budemo pozivali, tako da to ne može biti presudan argument. Pitanje je da li eksploatisati ovu rudu ili ne, kao pitanje da li bolesnik treba da se liječi ili ne. Jer ako se liječi, uzet će hemiju, pa će se otrovati, pa će imati nuspojave, pa će ovo, pa će ono. Dakle, bolesnik se mora liječiti ili da li se mora hraniti sa rizicima da unese u sebe i nešto što je hemija. Dakle, morat će se hraniti, morat će se liječiti. Šta treba da bude cilj? Pa cilj treba da bude zapravo svođenje rizika na minimum. A to znači kao kada liječite pacijenta, svakome dobru dijagnozu, svakome dobru terapiju, svakome dobre pretrage i onda imate smanjenu
smanjen rizik. Za svaki projekat, u ovom slučaju, već pokrenuti, dakle, detaljne analize, detaljna istraživanja i maksimalna zaštita. S druge strane, ono što je problem ljudi koji govore bez određene odgovornosti. A to možete vidjeti kod većine političara kako se ponašaju prije vlasti i onda kad su na vlasti. Dok nisi na vlasti ili dok treba da grabiš ka vlasti, onda udaraš izjavama bez ikakve odgovornosti. Šta je uloga političara koji je na vlasti ili koji ima odgovornost? Pa on mora i da zaradi za državu i da zaštiti državu. I to je ono što se izbjegava u ovoj raspravi, već se zato dijelimo na krajnosti. Jedni baš me briga šta će da bude, da li, kako ćemo obezbeđivati prihode i energetike i tako dalje, a drugi po svaku cijenu zaštitu toga. Dakle, domaćin mora da obezbedi za djecu i hranu i lijekove, ali da se pobrine da i hrana i lijekovi budu što manje otrovni. To je odnos koji treba da imaju državnici, odnosno političari tog formata. Hvala, gospodin Jovanović. Dakle, prvo i osnovno, svi ugovori koji su potpisali svi sa Rio Tintom, sporazumi, sve što su se dogovorili, i bivši i sadašnji, sve na 100 na uvid narodu. Rio Tinto ima ugovore sa Rudarsko-geološkim fakultetom kome je plaćan milion i ne znam koliko hiljada evra. Ima ugovore sa Mašinskim fakultetom. Svi oni imaju oznake tajnosti. Od koga to krijete? To nisu privatne firme pa da prave privatne aranžmane. Niti je naša zemlja, naša voda, naš vazduh, naše reke. Nije to privatna stvar da može neko da se dogovara sa Ziđinom ili sa bilo kojom stranom kompanijom, da koja bez ikakve kontrole dođe ovde i truje našu decu. Dakle, gospodo, sve ugovore na 100. Do tada imat ćete opštu pobunu, kao što trenutno imate u Rekovcu, kao što imate u Gornjim Nedeljicama, kao što je bila na Staroj planini. Sve dok se budete dogovarali iza leđa naroda. Ja želim da pozdravim samo Gornje Nedeljice, znači koje su spremne da sačekaju bude li se pojavila ta mehanizacija Rio Tinta. Pranjane, Dobrinju, Rekovac, Jagodinu, to su sve mesta da je Rio Tinto napipao sve što je ispod zemlje. Sledeće na redu je eksploatacija. To što govori gospodin Zukorlić, to neko da ne kaže Zlatku Kokanoviću, ocu petoro dece koji proizvede 100.000 litara mleka. Kako treba da vaga dalje dobro za njega da ga Rio Tinto seli sa njegove zemlje. Ljudi, tamo postoji škola koji pohađa 200 učenika. Ja vam kažem, bude li se neko nastavio da gura ovaj projekat koji ima oznaku čina izdaje, imaće opštu pobunu. Hvala, gospodine Jovanoviću. Gospodinu Jovanoviću, puna usta stranaca. Objasnite građanima Republike Srbije koje vas to stranci finansiraju da rovarite ovde po Srbiji. Koji vas to stranci finansiraju, pošto ste u svojim zvaničnim obraćanjima se pozvali na finansiranje iz inostranstva. I vi i one vaše žute patke koje finansira Fond za otvoreno društvo i kompletan onaj River Watch. Jer znaju građani Republike Srbije da vi ovde praktično predstavljate filijalu Viole von Kramon. Znate vi koga predstavljate? Polako, nemojte žurite, zbunjeni ste. Polako, uzmite malo daha. Pa vi ste me zbunili i tekako, stvarno, zbog vašeg znanja. O kojim žutim patkama vi pričate? Oko koga ste okupljeni, čoveče? Znate koga predstavljate možemo ozbiljno ovde? pričamo. Znate koga predstavljate ovde? Neozbiljno. Itekako sam ja ozbiljna. Itekako sam ja ozbiljna. Objasnite građanima Republike Srbije koga predstavljate. Da predstavljate one koje lobiraju za nezavisno Kosovo. Da njih ovde predstavljate. Da predstavljate, da radite za strane interese. Objasnite sve to građanima Republike Srbije. Daćemo priliku ali gospodin Zukorlić. Dok vas gledam i tu Zelenovića i taj River Watch i sve te separatiste. Nevena, molim vas, gospodin Zukorlić ima reč. Da li namjerno ili nenamjerno? Pa demantujte me. Da li namjerno samo malo tiše, molim vas da gospodin Zukorlić možda... Da li namjerno ili nenamjerno niste razumjeli da moja poruka nije značila da gospodin koji ima 5 djece, a takvi su za mene heroji, mora da se seli i da moja poruka znači to naprotiv, on mora da se zaštiti. On mora da se zaštiti svim mehanizmima. Ako može da se zaštiti, onda može eksploatacija. Ako ne može zaštiti, ne može eksploatacija. To je moja poruka. Naravno, moj govor se razlikuje od vašeg iz razloga što vaš poziva na revoluciju. Historija je dokazala da su revolucije donijele mnogo više zala nego dobara, da one predstave samo proces nasilja, nakon koga vi revolucionari se popnete i onda vi zapravo eksploatišete to što tada niste dozvolili. Zato jedino koristi možemo imati od govora sa mjerom. Bez uvreda, bez upadanja, bez drskosti. Ne treba nam to. Naravno, svako ko ima neki društveni uticaj, pogotovo političari, mogu da izvedu svoje ljude i da prave probleme i barikade i sve ostalo.
To nije primjereno u 21. vijeku, krećemo se duboko u budućnost, to nije naša poruka, naravno pod uslovom da se sa svih strana poštuju civilizirana pravila. 30 sekundi, pošto smo probili Šta vreme. bi vi, gospodine Zukorlić, uradili da neko dođe da mu uzima vodu? Od koje te pojite svoju stoku. To se desilo u Staroj planini. Kad ste podneli zahtev Šta za bi, izgradnju otkud Rio Tinto? mini-hidroelektrane? Pitam vas sad, otkud ofis Rio Tinta koji kupuje ljudima kuće nakon kojih one bivaju srušene? Otkud Rio Tinto u Gornjim Nedeljicama? Ko je to dozvolio? Ja vas pitam šta bi vi uradili da neko dođe vama da otima vodu koju Vrlo pije? jasno, vrlo jasno. bi dizali revoluciju? Imate mene. Da bi branili svoju Slušajte me šta ću reku. vam reći. Imate mene na vašoj strani gdje će da branim svakog čovjeka kome će biti ugrožena voda, hrana, trava, gdje ste do sve sad? ostalo. Molim vas, on je tu zakonski sam samo da branitelj. završim Molim vas, misao. Samo da završim misao, ali samo ne prihvatam tu priču kao jednu demagošku floskulu gdje ćemo reći ne damo nikako, nego damo uslovno. To je moja poruka. Uslovno, strogo. A vi dajte. Strogo, uslovno. E pa upravo u tome to je dokaz. Vi dajte, samo ne možete da dajte, ne možete da dajte nešto što pripada svima. To kad kažete... To vaše ni moje da dajemo. Pa kad kažem dajemo, znači dajemo sa pozicija odgovornosti, gospodine. A to što vi kažete, vi date, mi nećemo, to je zapravo pokazatelj da vi koristite tu sirotinju zapravo da dođete do neke vlasti vođeni tim nekim trendom iz okolnih zemalja. Iz okolnih zemalja. Pa o tim ljudima... Oni su sirotinja. Na koji se pozivate. Pa oni proizvedu, oni nas hrane sve, oni nisu sirotinja. Da pričate vi to. Poštujte pravila debate Ti u moćni bojici. sigurno neće biti poželjni vaše zaštite. Hvala. Najgore, najčešće sirotinja bude žrtva ove demagogije. Hvala. Po Nije pola to minuta sirotinja. mogu da dam još Milici i Neveni pa da zaključimo raspravu i idemo na posljednji minut. Srpska stranka Zavetnici nema nikakve hipoteke, političku prošlost, repove, nikome ništa ne dugujemo i zato vodimo jednu suverenu, slobodnu i nezavisnu politiku i večeras otvoreno govorimo o ovom problemu. Mi moramo da shvatimo da eksploatacija litijuma može biti ekonomska šansa. Ali sa druge strane, ovdje je 20 godina rađeno na tome da se država oslabi, da imamo ministarstva i za zaštitu životne sredine i za rudarstvo i energetiku onako kako ih danas imamo. Bez adekvatnih kadrova ili uz retke pojedince koji savjesno obavljaju svoj posao. Ko će sutra da kontroliše taj Rio Tinto? Da li će da ispoštuje bilo kakve ekološke standarde? Ko će to da radi? Zorana Mihajlović. Pa pitanje je da li će samo malo, ta kompanija... pola minuta, Nevena, izvoli odgovoriti. Milice, pitanje je da li će ta kompanija uopšte doći u Srbiju. Zvanično, da li će početi sa radom. Pitanje i o svemu tome će odlučivati narod. A imam pitanje za gospodina Jovanovića. Kako vas bre nije sramota se pozivate na reke i da govorite o tome kako neko otima nekome reke, a vi ste podneli zahtev za izgradnju mini hidroelektrana na jednoj reci? Hvala. Kako vas nije sramota? Samo molim vas, Nevena, nemojte... dobro. Šta Nevena, ste to rekli? nije baš najbolji način za komunikaciju u ovoj debati. Treba da ga je sramota. Ja vam kažem- Pa dobro. Treba da ga je Ako možemo Možete sada... odete u zadrugu pa tako se Da, ponašate. gospodine Imamo Jovanović... ping, bre. Dobro, samo da smirimo, da spustimo, ali imamo po minut sada da zaključimo na ovu temu. Milica prva. Pa pre svega moramo da otvorimo javnu raspravu i nažalost to nije učinjeno u prethodnom periodu jer danas ne bismo pozivali na revoluciju nego bismo pozivali na primjenu propisa jedne pravne i ozbiljne države. Srbija mora da sačuva i svoj energetski suverenitet, Srbija mora da sačuva svoja blaga i da otvori ovu temu možda u neko srećnije vreme kada sama eksploatacija, metoda eksploatacije bude ekološki održiva i mi ne možemo da znamo šta će se desiti u narednoj deceniji po tom pitanju, ali za sada ono što nudi Rio Tinto, uzevši u obzir njihovo pređašnje iskustvo, rušenje pećine aboriđina koja je stara 10.000 godina, zamislite, oni su 46.000. Evo, 48 ako se ne varam, ali nije ni važno. Britansko-australijska kompanija koju je tužila sama Australija. I šta su oni uradili? Ako jedna Australija nije mogla s njima da se obračuna, otpustili su nekoliko menadžera i to je sve. Kako će država Srbija da kontroliše jednu kompaniju koja ima veći budžet od same države? Ako znamo da se na licu mesta prilikom iskopavanja vrši prerada rude, da se tu koriste hemikalije, da se tu koriste određene materije koje mogu da zagade naše reke, moramo da budemo odgovorni i da shvatimo da ono što je naša država, naša bogatstva, naši poljoprivredni predeli je mnogo važnije od svakog stranog investitora, pa naravno i domaćeg ukoliko ugrožava ove resurse koje sam navela. Hvala, gospodine Zukorliću. Sve zabraniti to znači diktatura. I mi imamo primjere u pojedinim zemljama svijeta i kroz prošlost i kroz sadašnjost da kada se sve to zabrani, kuda to vodi. Da to postaje jedno mrtvo blago od koga nema nikakve koristi, a mi se zanosimo nekakvim našim visokim stepenom odgovornosti. S druge strane, suprotno tome, dakle, sve dozvoliti znači anarhiju.
Istina, nimalo nije lako se oduprijeti moćnom kapitalu koji i kada obećava da će poštovati sva pravila, vrlo često pokušava da ih zaobiđe. Ali to je onda do nas. To je do nas domaćina. To je kao kada uvedete radnika u kuću da vam kreči. Pa imate onoga molera koji vam pazi tepihe, pazi vam namještaj, a imate onoga koji vam napravi haos. To je do vas kao domaćina, s kim ćete praviti ugovor, po kojim standardima, po kojim pravilima. Mi treba da budemo dobri domaćini, čvrsti domaćini, pametni domaćini, sa vrlo preciznim uslovima da zaštitimo i našu okolinu, naše prirodna i druga bogatstva, ali isto tako da nađemo načina da to eksploatišemo u skladu sa tim pravilima i opet u korist građana, u korist naroda. Jer ako ne bude u korist, onda šta smo uradili? Hvala, gospodin Jovanoviću. Ovako, kad pogledate istoriju Rio Tinta, vidite jednu zver od kompanije koju su proterale pola zemalja gde god su se pojavili. Posljednji primjer je Portugalija, koji su rekli daleko vam lepa kuća. Ima također Norvežane. Znači, takvu firmu koja je iza sebe svuda gde je bila ostavila pustoš, niko normalan u kuću ne prima. Dakle, o Rio Tintu će se izjašnjavati ljudi ne na referendumu, a pogotovo o tome neće odlučivati Aleksandar Vučić i Zorana Mihajlović, koji su ovu zemlju dali na izvolite prvom koji je naišao. Pa se imamo 10.000 mrtvih godišnje, 10.000 preminuli godišnje samo od posljedica zagađenja vazduha. Znači, koje će biti to referendumsko pitanje? Postavljam. Da li ste za to da vam zemlju plodnu, od koje živimo svi mi, natopimo koncentranom sumpornom kiselinom, a vi svi da se selite sa nje? Je li to referendumsko pitanje? O tome će se odlučivati narod koji živi pre svega tamo, koji niko ništa nije pitao, isto koji narod na Staroj planini, gde ja nisam gradio male hidroelektrane, nego sam branio reke u kojoj sam prohodao. Niste gradili mini hidroelektranu zato evo što samo još jedno, imam poruku, samo jednu poruku moram da prenesem. Evo, ljudi iz Gornjih Nedeljica hoće da poklone zemlju Zorani Mihajlović i Aleksandru Vučiću, pa nek oni žive na tom prostoru kad se bude otvorio taj Jadar. Samo još jednu stvar. Kako glasi vaš slogan? Za našu decu, ali tako beše? Pa čija će deca da rade u tom rudniku? Dobro, gospodine Jovanoviću, stvarno prešli ste dosta teren Nevena. Hvala. Gospodin priča o nečemu što zvanično još uvek nije ni počelo sa radom, ali treba da vas je sramota zbog svih izgovorenih reči. Postalo je u Srbiji danas moderno i popularno da svi tajkuni koji su oličeni u bivšem režimu i ovaj Ćuta, gospodin Ćuta, Zelenovićevi, sve vaše žute patke bez imalo znanja i na nekim površnim činjenicama kritikujete sve što bi potencijalno moglo da dođe u Srbiju. I vama smeta to što će građani Republike Srbije ili ljudi koji žive na tom prostoru odlučivati i na referendumu se izjašnjavati po bilo kom pitanju. Za nas je narod svetinja. Za nas narod jedini ima pravo glasa. Narod odlučuje i na izborima, narod će odlučivati ako bude bilo potrebe i po ovom pitanju. I ja sam sigurna da to vama itekako smeta. I to smeta svima onima iz bivšeg režima koji ne mogu da profitiraju ni na ovoj temi, kao i na brojnim drugim temama. Pa kritikuju praktično sve ono što je dobro i svaku novu investiciju za koju se Aleksandar Vučić svim silama bori. Jer svaka nova investicija koja dođe u Republiku Srbiju, to znači nova radna mesta i bolji životni standard za naše građane. Ja ne znam da li postoji išta protiv čega vi iz bivšeg režima niste bili praktično protiv. Koji mi iz bivšeg? Ja nikad nisam bio u bivšem režimu. Ali ste svi oličeni u njima. Vidite, gospođo Nevena. Vi sa njim sedite uz njihove slove. Ajte vi lepo odite u Gornje Nedeljice, u Pranjane, pa to lepo što ste meni rekli, sad recite njima. Da vidite šta će... I nek dođe vaš predsjednik stranke, nek ode tamo, pa to nek kaže njima. Nemojte vi sa mnom ovdje se raspravljati. Lepo u Gornje Nedeljice, u Pranjane i Dobrinju, pa tamo to recite njima. Da li bi ovim rečnikom i ovim tonom mogao da se obraća onim strancima koji ga finansiraju? Da li biste tim rečnikom i tim tonom mogli da se obraćate? Nećemo ličiti ni na šta. Molim vas samo da govorite. Imate sasvim dovoljno vremena da govorite. Idemo na drugo pitanje. Za razliku od litijuma, ugalj se u Srbiji eksploatiše vekovima, ima negativan, ponekad i katastrofalan uticaj na okolinu, naročito površinski kopovi lignita i sagorevanje u termoelektranama. S druge strane, ako ne koristi ugalj, Srbija će se naći u energetskom ropstvu. Takse na korišćenje uglja uvode se u Europskoj uniji što poskupljuje korišćenje, ali je i dalje povoljnije i pristupačnije od drugih izvora energije koji su Srbiji na raspolaganju. Kakvu politiku eksploatacije uglja predlažete, Milice?
Pa ja sam zaista pratila debatu oko toga da li postoji mogućnost da Srbija odustane od eksploatacije uglja i ja za sada, prema mojim saznanjima i saznanjima stručnih timova i naše stranke, ne vidim alternativni model jer zaista praksa je pokazala da tamo gde se električna energija stvara iz drugih nekih obnovljivih izvora, ona je uglavnom nepouzdana, zavisna od vremenskih prilika, skuplja za građane. Dakle, to će višestruko povećati račune koji već sada jesu moramo konstatovati, vrlo neprimereni za neki kućni budžet prosječan u Srbiji. Međutim, to ne znači da mi ne treba da konstatujemo zagađenje. Ali ne treba ni sa druge strane biti zeleni fašista, jer to jeste jedan pokret kakav određeni evropski političari nazivaju zelenim fašizmom, zelenom diktaturom, gde se po svaku cenu stvara i taj zeleni fašizam se obično primenjuje nad malim državama kako bi one bile energetski zavisne. Dakle, menjati filtere, rešiti otpade. Evo, govorit ću više o tome, izneću neke konkretne predloge, vidim da sam premašila vreme. Hvala, gospodine Zukorliću. Isti princip kao i sa prethodnom temom. Dakle, mjera. Ne možemo se niti odricati, niti zatrpati rudnike, niti ih haotično držati otvorenim. Dakle, to je ono što je srž naše politike i na čemu ćemo insistirati sa bilo koje pozicije ili vlasti ili opozicije. Dakle, to je ono što je ključ. Međutim, ono što je izostalo, a dio je tog principa iz prethodne debate, jednako se može primijeniti na ovaj drugi princip. Zašto mi raspravljamo o jednom investitoru? Poznato je, to je već dokazani princip kroz ekonomski razvoj i kroz historiju čovječanstva. Dakle, konkurencija je ta koja zapravo po kojoj se, na osnovu koje se utvrđuje i kvalitet. Znači, hajmo dati ponude, hajmo i za litijum, hajmo i za ugalj, fino pa ko nam se pojavi sa strogim uslovima, pa da vidimo sa više strana. Kad monopol imate, u ovom slučaju još iz prethodne teme, ako imate monopol, onda imate problem. Jer onda vi nemate mogućnost, pogotovo kad je nešto novo, da zapravo provjerite. Ono što je prednost sa ugljom, što imamo veliko iskustvo, nećemo se moći odreći, osim demagoški iskopa, odnosno eksploatacije uglja, ali se moraju postrožiti pravila zaštite od eksploatacije uglja. Hvala, gospodine Ivanoviću. Dakle, naš osnovni energent jeste lignit. I tu ništa nije sporno. I nama često spočitavaju da smo protiv radnih mesta. Ko je bre lud da zatvara Bor? Tamo 5000 rudara hrani svoju decu. Ta priča da smo mi za zatvaranje rudnika je još jedna od neistina. Dakle, mi samo tražimo, znači govorimo sad o rudnicima, da se primene sve najmodernije tehnologije kad su u pitanju zagađivači. Dakle, isto ono što je uradio Japanac, Nemac. Pa nedavno imate otvoren zeleni ekološki rudnik. Hoćete vi da pričate malo? A da ja čutim. Samo završite, molim vas. Evo ja ustupam gospođi. Nemojte, gospodin Ivanoviću, završite. Ne, evo vi recite. Ajde sad vi pričate. Neka, itekako, to je super što ste vi džentlmen. To je itekako. Ali nemojte, stvarno nemojte ovo raditi. Hoćete da uzmete sve moje minute do kraja. Evo ja vam nudim svoje moje minute do kraja. Može. Ne može. Ja određujem pravila debate. Završite, gospodin Ivanović. Pa neka slobodno devojka ima potrebu da priča. Ali sam siguran da umete da razgovarate na isto dobar način. Sad je otvoren Čukaru Peki. I sad ima tu jednu smešnu izjavu da je to zeleni rudnik. Pa gde to ima zelenog rudnika na svetu? Nema ga nigde. To možete čuti samo iz usta onih koji imaju problem jer nisu ništa uradili da zaštite svoje građane od trovanja. Vi godišnje imate 10... Ostavite za debatno vreme malo toga da bismo sad Bilo bi dobro da se informišete imate minut. Sljedeći put pre nego što dođete da biste znali šta je Čukaru Peki. Naš interes je da obezbedimo sve ono što je potrebno našem narodu i u tom smislu svakako da razumemo potrebe da jednog dana i da intenzivno praktično radimo na tome da sve bude ekološki čistije, ali ne možemo da pristanemo na to da nas neko tera i praktično primorava na to da zatvorimo naše rudnike ili termoelektrane zato što bismo na taj način ostavili dobar utisak na bilo koga. Apsolutno nas ne interesuje kakav ćemo utisak ostaviti na bilo koga. Nas, predstavnike Srpske napredne stranke ili vlast u Srbiji interesuju samo građani Republike Srbije. Interesuje nas to da oni imaju dovoljno električne energije i da njihova domaćinstva budu topla. I Srbija je sad i u vreme energetske krize pokazala da je energetski stabilna i bezbedna. Pokazali smo i da imamo najjeftiniju struju za naše građane Republike Srbije, iako pretpostavljam da ovo neće se prikazati da građani Republike Srbije sve to vide i sve sto lične zasluge Aleksandra Vučića. Srbija ima danas dovoljno struje da podmiri sve potrebe i potrebe građana i potrebe privrede. I bitno je da napomenem da je prošle godine EPS čak i bio neto izvoznik struje. Hvala. Milice, prva u debatnom delu.
Nažalost, i aktuelna vlast, ali i prethodna koristi EPS za svoje partijske uhlebe i mi, građani Srbije, prilikom plaćanja svakog računa izdvajamo novac i za tu svojevrsnu ekološku taksu kako bi se sanirala zagađenja. Međutim, mislim da bi EPS mogao, odnosno nadležne institucije, mnogo više da uloži i u rekultivaciju zemljišta, i u sanaciju jalovišta, i u češću promenu filtera i tako dalje, kako ne bismo imali zagađivanje od ložišta. I nisu u pitanju samo termoelektrane, u pitanju su i domaćinstva. To su vrlo niski dimnjaci. To je veći problem čak u određenim gradovima i zato smatram da država u tom pogledu treba da daje izvesne subvencije kako bi podstakla da se ta kućna ložišta u tom smislu ekološki uspostave. Ali EPS ne sme više da bude prilika i šansa za uhlebe, odnosno za partijsku vojsku. Bilo koje političke stranke koje se nalazi na vlasti. Ovo je praksa koja postoji već 20 godina. Dakle, znamo da nam je ugalj jedini resurs i da je to jedini način da stvaramo električnu energiju. Ali to ni na koji način ne znači da ne treba da budemo ekološki odgovorni i da nađemo upravo meru o kojoj, čini mi se, smo svi saglasni, da ispoštujemo ekološke principe, a da budemo energetski apsolutno suvereni. Hvala. Zukorlić pa Jovanović. Nijedan ekstremni stav ne donosi dobro. Nijedan ekstremni zahtjev ne može da nam donese nikakvu prednost i sigurno će biti na štetu svih. Prema tome, i po prethodnoj i po sadašnjoj temi. Dakle, nema ekstremnih stavova, ni zabrane, ni apsolutne dozvole. Dakle, potrebna nam je mjera, potrebna nam je odgovornost. U Skupštini učestvujem u donošenju zakona. Imamo sjajnih zakona, dobre zakone. Skoro sve što je došlo od inicijativa smo usvojili. Ali ono što jeste problem, bit će dugoročno problem. Naslijeđenje iz prošlosti. Rješavamo ga sada koliko možemo, ali smo daleko od toga da ga riješimo. Kvalitet odnosa prema svim ovim gorućim pitanjima je zapravo uvijek problem kvaliteta domaćina. Država je jedno veliko domaćinstvo. Dobar domaćin, dobra država na svim nivoima. I mikro i makro planu. To nam treba. Ljude jake, ljude kvalitetne, sposobne sa etičkim i stručnim kvalitetom. To je mjera. Ostalo ćemo mi se ideološki razlikovati od desnice do ljevice, od raznih oblika programa, pa nekada iskrenih, nekada manipulativnih. Ali kakve budemo ljude imali na odgovornim mjestima u slučaju, evo, rudnih bogatstava i svi drugi, one su trenutno tema. Od toga će ovisiti da li će naše rude, naša energija biti sredstvo trovanja ili blagodat za razvoj ove zemlje uz maksimalnu zaštitu naše djece i našeg naroda. Hvala, Jovanović. Kaže gospodin Zukorlić, kakve ljude budemo imali, tako će nam i biti. Pa kakve ljude imamo, eto tako nam je. Dakle, za početak, ti domaćini koji brinu o nama, da skinu sve oznake tajnosti sa Ziđinom za Bor, za Smederevo, za Linglong. Znači, zašto ugovori sa stranim kompanijama koji su došli ovdje da nas truju i zapošljavaju isto vreme, imaju oznaku tajnosti? Šta krijete od naroda? Sve ugovore na 100. Što se tiče potrošnje električne energije, naravno da ne možemo zatvaramo sad termoelektrane, ali daj da ne otvaramo nove i da vidimo čime ova zemlja raspolaže kao u pitanju energija. Da vidimo čime to mi raspolažemo kao u pitanju biomasa. Daću vam samo jedan primjer. Srbija na prenosu godišnje izgubi 20% električne energije. A znate zašto? Je to tako teško popraviti sistem prenosa? Zato što se radi o pljački. Samo se o tome radi. S druge strane, još jedan slikovit primjer, kratko. Umjesto da iskoriste geotermalnu energiju u Jošaničkoj banji, koja leži na geotermalnoj energiji, lepo se Zorana Mihajlović setila da izda dozvole u najvišem stepenu zaštite investitorima i da spakuju u cev dve reke, to je pijaća voda, Samokovku i Jošanicu. I da umjesto da se taj ceo prostor greje od prirodnih naših resursa, nestale su za uvek dve reke. Ja pozivam gospođu Mihajlović da dođe da prošeta pored Samokovke i Jošaničke reke, da kaže kuda to nesadoše te reke. Veliki je spisak onoga što su oni radili i ostavili za sebe. To se zove zločin nad prirodom. I to se nastavlja. Pustio sam Nevena, vi imate reč, iskoristite minut. Okomili ste se na to Ministarstvo rudarstva i energetike, verovatno zato što vam je bolna tačka jer vam nisu izdali dozvolu za onu mini hidroelektranu o kojoj sam malo čas govorila. Jako je važno za građane Republike Srbije da znaju da je novi gasovod garant energetske sigurnosti i stabilnosti u Republici Srbiji, da je zahvaljujući Aleksandru Vučiću danas u Srbiji imamo najpovoljnije cene gasa. Krajem ovog meseca nadamo se da će
zahvaljujući prijateljstvu Srbije i Rusije, krajem ovog meseca i u narednom periodu, zahvaljujući tom sastanku koji će predsjednik Aleksandar Vučić imati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, da će se i u narednom periodu zadržati ta najpovoljnija cena gasa koja je itekako važna zbog nas i zbog očuvanja energetske stabilnosti i bezbednosti u Republici Srbiji. Hvala. Milice. Pa meni je jako neugodno večeras da debatujem i sa gospodinom Ćutom i sa gospođicom Đurić iz prostog razloga što oni lično nisu odgovorni za politike svojih stranaka. I tekako smo mi odgovorni. Pa niste Ja jesam. Molim vas, niste učestvovali u onome što je Zorana Mihajlović potpisivala 2004. godine. I vi o tome ništa ne znate, a nažalost došli ste u situaciju da morate da branite njene interese. Vi budite svesni da u ovom trenutku braneći, recimo, Rio Tinto, branite interese Zorane Mihajlović. Gospođo, morate da razumete da taj Rio Tinto govorit nije ćete ni mi kasnije došao. potpuno relaksirano, nema potrebe za tenzijom. Dakle, to je jedan moment. Što se tiče gospodine Ćute, on je danas deo stranke gospodina Zelenovića koji je ponikao iz Demokratske stranke. Ja ću samo... Pitajte ga. Dobit ćete reč oboje, pardon. Ajde recite građanima Republike Pustite Srbije. Milicu da završi. Neka, Milica, samo trenutak. Nevena. Čiju stranku predstavlja? Podržavao je tu stranku, bio je u Savezu za Srbiju. Ali, ako danas kažemo da je Srpska napredna stranka stvarala ugovore gde građani nemaju uvid, odnosno da su kadrovi Srpske napredne stranke to radili, isto tako ja ću podsjetiti da je to radila i prethodna vlast, recimo konkretno sa Fiatom, sa Geoksom, gde danas imamo probleme. Dakle, moja poruka je sledeća. 20 godina su isti na vlasti. 20 godina su isti. I onda nađu neke čestite ljude, poput mojih večerašnjih sagovornika, i nemam dilemu da su dobronamerni, da se sakriju iza njih. A večeras oni treba da stanu ovde i da izađu da kažu pred narod šta su potpisivali. A doći će dan, i moram time da završim, kada će svi za to da odgovaraju. I apelujem na državu da dok mi danas o ovome diskutujemo, nikako ne radi na promeni Ustava i na oduzimanju narodnog suvereniteta. Nemojte da nam poturate referendum u Loznici, a da s druge strane oduzimate suverenitet narodu u Skupštini tako što ćete da napravite model po Venecijanskoj komisiji da sudije se između sebe biraju, pa da dođe sutra vreme kada budu odgovorni ljudi vodili ovu državu, da ne mogu da pozovu na odgovornost sve ove koji su ovo radili, koji su pljačkali zemlju 20 godina. Otišli smo predaleko od teme. Jako je važno. Nevena, minut, pa Jovanović, minut i bez upadanja u reč, pa gospodin Zukorlić. Čije partije je ovde došao? Koga predstavljate? Čiju ideologiju? Pošto ovde očigledno iskoristite svoj minut, pa će Jovanović da odgovori. Odgovorit ćete kad završi gospođa Đurić. Neka odgovori. Bitno je zbog građana Republike Srbije. Ja sam se predstavio, ne da ste bili od početka ovde. Ja pripadam pokretu koji zove Ekološki ustanak. A ko je prisutan na tim vašim ekološkim ustancima? Ne pripadam nijednoj stranci. Nikad se nisam bavio politikom. Spavam po seoskim kućama 4 godine, po deponijama. Dakle, ja se ne krijem ni za koga, ni za koga, Milice. Dakle, ja predstavljam ljude koji su branili reke, branili reve i koji će i dalje braniti svuda gde dolaze zlotvori da nam truju zemlju, vazduh. Da li ću se kandidovati na izborima? Ne, reč ima gospodin Zukorlić sada. Možemo da pričamo o tome. Samo malo. Vi nećete, hoću ja, umesto vas. Gospodin Zukorlić ima reč. Ne, gospodin Zukorlić sad ima reč. Kako on predstavlja političku partiju s obzirom da se na njegovim ekološkim protestima? Ko je prisutan? Ko govori o našim ekološkim protestima? Nevena, molim vas, dajte reč. Građana Republike Srbije. Dajte reč, gospodin Zukorlić ima reč, izvolite. Utisak su mi velike riječi bez odgovornosti. I to je najveći problem inače u našem političkom javnom diskursu, gdje se, dok se nema odgovornosti, tako lako sječe, obećava, zabranjuje, izgovara ovo i ono. Zašto tajnost, recimo, iako ni u čemu nisam učestvovao i ne govorim o podacima, nego govorim sa aspekta jedne profesionalne procjene, kako to inače funkcioniše. Dakle, to je kao kad dijete kaže svome ocu zašto šapćeš sa komšijom o biznisu. Pa da ne bi to dijete čulo jer neće razumijeti. I zato što, molim vas, ajde budite malo, razumite malo metafore. Razumite metafore. Dakle, dokle god se ko se god ne ponaša odgovorno je u ulozi neke vrste djeteta. Meni nije, ja volim da ja budem dijete. Baš bi mi bilo drago. Dakle, u pitanju je sljedeće. Znači, ukoliko taj investitor,
a znamo naš slučaj i sa Smederevom i sa Borom. Nemojte sada previše farbamo politički ili isključivo za neki jeftin poen. Probajmo da malo govorimo iskreno i korektno, iako znate da ja ovdje niti koga branim, niti koga zastupam. Ali ako zahtijeva taj investitor, a vi ste u takvoj muci ili ćete otpustiti hiljade radnika, mi to ovdje zaboravamo i ovako demagoški skačemo sa jedne stvari na drugu. I onda, kad vi budete u prilici, ne vjerujem da ćete ikada biti, ali u slučaju da budete, pa da dođete... Pa ne vjerujem, zato što ste vi, zato što ste idealista, ne zanima vas politika, ne zanima vas interes, borite se samo za narod. Na pomologiju Bor i Smederevo, pa to govorite. Samo da završi, ja sam idio svoje mišljenje, dođite vi slobodno pobijedite, nemam nikakav problem. Dakle, sa takvima se lako nosim. Nego hoću drugo da kažem. Dakle, ukoliko imate jedini izlaz da sačuvate te radnike, nevoljko pristajete na uslovi investitora iz Kine, iz Amerike, ne znam odakle bilo. Recimo ti uslovi, između ostalog tajnost, recimo, i tako dalje. Ne zato što želite, ne zato što vam je drago, ali to je kada ste domaćin koji nasljeđuje kuću praznu, sirotinju, gladnu djecu i onda mora da pravi neke ustupke, a ne bi ih pravio, bar ja tako mislim, ako ima državničku odgovornost, ne bi niko pravio ono što ne mora. Tada kad budete pokazali svoj stav o tome kako ćete nahraniti djecu ove zemlje, s jedne strane, a s druge strane kako ih nećete otrovati. Tek tada će vaša priča imati smisla, naravno bez ustanka, seljačka buna, motika, kuka, dajte malo, zađite. Previše krvi kroz zadnjih 200 godina za sve ljevičarske revolucije i onda na kraju katastrofa. Može još neko. Dakle, Nevena pa Jovanović, ali molim vas, koristite svoj minut, nemojte davati reč drugima i nemojte upadati u reč. Gospođo Đurić. Vi ovi vaši koji su okupljeni oko tajkuna iz bivšeg režima i tekako ste se zalagali za to da se ugasi i RTB Bor i Smederevo i da koliko hiljada ljudi tu ostane bez posla. I to jeste smisao vaše politike, da ostavljate ljude bez posla, da ostavljate ljude bez parčeta hleba, da ljude ostavljate na ulici, da nam stavljate katance na ulaznim vratima fabrika i to je ono što građani Republike Srbije tekako prepoznaju. I zato je jasno kome daju bezrezervnu podršku. Daju Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Daju onoj političkoj opciji koja otvara fabrike svuda po Srbiji, koja zapošljava ljude. Samo ih je lično Aleksandar Vučić otvorio preko 200. U ovom trenutku, znate li koliko se autoputeva gradi u Srbiji? A znate šta to znači za nove investicije? Svaki autoput je visoko pozicioniran na listi prioriteta kada se neki investitor opredeljuje za ulaganje u vašu zemlju. Ako imate ovakvu mrežu autoputeva kakva će biti završena u Srbiji, vi možete da se nadate samo napretku, ekonomskom i finansijskom boljitku i boljem životnom standardu za naše građane. Ali vi to ne znate, verovatno vas stranci nisu učili tome, ne finansiraju vas za to, finansiraju vas samo da pljujete po sopstvenoj državi i narodu. Hvala, i da zastupate lične interese. Gospodin Jovanović. Ja se kažem samo Neveni, te tajkunčine koje tako ih nazivaš, Kosto Đilas i ova ekipa, oni govore... Vaša ekipa, gospodine. Znate što oni govore? Da radim za vas. Znači, vi me prozivate... Pa to je zato što vi međusobno ne možete se dogovoriti o ovoj kolovosti. Oni međusobno ne mogu da se dogovore koji glavni, ko će izbiti u prvi. Vlast me proziva da radim za Vučića. To je vaš problem, to sa mnom veze. Iskoristite svoj minut, gospodine Jovanović. Iskoristit ću svoj minut. To sa mnom veze nema. Iskoristit ću svoj da se mi manimo više budalaština ljudi. Bre, ovo je naša zemlja. Osnovno pitanje, čiji je vazduh ovde? Čija je zemlja ovde? Čije su reke? To pripada svakom građanu podjednako. A ustanci vam nisu budalaštine. Nemojte, molim vas, sačekajte. Pa kad budu vama došli da otimaju vodu, vi ćutite i šapućite s kim god hoćete. I nemojte da se bunite. Da vam kažem nešto. Pustite vi to, meni se tako ne obraćajte. Jer to će vam, može vam biti ekološki Dobro, vi to iskoristite svoje vreme kad budete imali. Nemojte i meni pričati šta ću ja da radim. Samo spustite teči. Ova zemlja pripada građanima ove zemlje. Čije su vodoizvorišta koje su data na 80 godina korišćenja Coca-Coli, da nisu možda Coca-Colina ili pripadaju svakom građaninu podjednako. Dakle, mi treba se saberemo i da znamo da ovo ovde čime raspolažemo, to su naši prirodni resursi, bogatstva, pripadaju svima nama. I mi moramo da brinemo o njima i mi moramo da ih štitimo na kraju krajeva ako treba, a treba. U ovom trenutku, u toku je sveopšti napad na naše prirodne resurse, na našu vodu, na vazduh i na zemlju. A vi ste napali vodu, lično. Znači, mi se nalazimo sad u jednom vanrednom stanju i zato svuda pobuna. Otkud toliko pobuna na sve strane? Gospodine Jovanoviću, samo poštujte vreme. Zato što je ljudima ugrožen osnovni život. Kakvim pobunama govorite? Zato što ih neko tera da se sele. Hvala, gospodine Jovanoviću. Molim vas, Nevena, Milica ima reč sada. Mislim, kakve pobune? Dobit ćete reč, Milica. Oni politički stratezi su odavno postavili doktrinu. To je još Kissinger rekao, da oni koji kontrolišu resurse ovladavaju i prostorima i ljudima, nažalost.
I nije sada samo slučaj da se naši resursi uzurpiraju. To je praksa, kao što sam rekla, već 20 godina i od Dušana Petrovića koji vodi Zajedno za Srbiju, ali do današnje personifikacije Zorane Mihajlović kao nekoga ko bi zaista rasprodao sve u bescenje i ko verovatno planira da nakon svega, kad ovo sve prođe, pokupi svoje milione i ode iz Srbije. Nije to ni prva ni posljednja situacija koju smo mi videli, ali ja zaista pozivam sve političke subjekte da ovo ne koristimo za ostrašćenu političku retoriku, za podele, za bratoubistva, za građanske sukobe, nego da pokažemo da postoje neke stvari, neki principi oko kojih smo svi usaglašeni. Da ćemo braniti ekološke standarde, da ćemo braniti naše reke, naša rudna bogatstva, naše poljoprivredne regije, uostalom i tu Tronošu u Loznici, i izvorišta vode, i svako gazdinstvo, i svakog domaćina, i svaku porodicu, i svako dete. To je jedini odgovoran pristup, a sa druge strane Srbija nikome ne zatvara vrata, ali molim vas, sita sam više priče o stranim investicijama koje mi plaćamo, a oni sutra pokupe pinkle i odu iz Srbije kao što su otišli iz Vranja i ostavili stotine ljudi bez posla. Hvala. Neka sada se objasni gde su ti investitori kojima smo mi plaćali radna mesta. Dajte da taj novac damo našim privrednicima. Hvala. Gospodin Zukorlić, prvo pa Nevena. Gospodin Zukorlić. Gdje god jedan građanin bude ugrožen, njegova voda, njegova trava, njegova krava, šta god, ima mene za saveznika, staću u njegovu stranu. Ali priča o ustancima, pa će neko napraviti grupu od pojedinih ustanak, pa će neko drugi dovesti drugu grupu da se pobije sa tom grupom. Ljudi, pa to je ludačka priča. Šta vam je? I mi sad o tome pričamo i sad to treba, naravno, na ovoj depresiji od covida, depresiji od vakcina, depresiji od propusnica, od ovog, onog. Mi sad imamo sve te pritiske i probleme. Još nam samo fali da nam neko zapali ustanke i da se onda pobijemo kukama i motikama. Pa to su besmisleni govori. Sve zato da bi postao prepoznatljiv, da ja budem neki vođa i da se kandidujem na izborima da nešto dobijem. Dakle, moramo se vratiti umjerenom kursu. Balansu između odgovornosti i zaštite. Dakle, to je suština. Sve mimo toga, vjerujte, idemo u propast i onda ćemo nova žarišta, nove mržnje, nove podjele. Ako vam to treba, hajmo i to da podržimo, pa da vidimo gdje će nas to dovesti. Ali to za mene stvarno katastrofalno. Hvala. Nevena, još minut pa završamo debatni deo. Pa Rio Tinto je, Milici se obraćam, Rio Tinto je prva kompanija koja je stigla u Srbiju, a da Srbija i srpski narod od toga nikakve benefite nisu imali tog trenutka kada je Rio Tinto stigao u Srbiji. Imali su profit samo oni koji su tu kompaniju doveli u našu državu. Pa su se sada protiv čitave te priče okrenuli. Ono što je tekako bitno za građane Republike Srbije je da znaju da je danas Srbija energetski bezbedna i stabilna zemlja i nikako nećemo da radimo ništa što je protiv i interesa našeg naroda i svakako da ćemo se zalagati za to da iz godine u godinu konstantno radimo na unapređenju životne sredine i na zdravoj životnoj sredini i nema potrebe da nas ovde lažni borci za ekologiju koji su sakriveni iza kojekakvih stranih interesa zamajavaju građane Republike Srbije i praktično mlate praznu slamu ovde. Hvala. Imamo po 1 minut da zaključimo, da podsjetim ako smo zaboravili, tema je bila održivost korišćenja eksploatacije uglja u Srbiji. Milice prvi. Zaključit ću obe teme uz određene političke poruke, jer ja sam se trudila da večeras govorim o činjenicama, o perspektivama eksploatacije, o tome na koji način će biti ugrožena životna sredina. Ne bih ništa isključila i ne bih bila tu kategorična. Ali za sada, ono što je servirano nije dobro za opstanak životne sredine, građana koji se bore i u Rekovcu i u Jadru. Ja ću u ponedeljak posjetiti građane Rekovca, pružiti im podršku baš kao što sam to činila i u Loznici. Oni koji se zbore za ekologiju, a primaju novac od nemačkih zelenih, su licemerni za mene. Jer ti isti nemački zeleni su zagovarali bombardovanje Srbije kasetnim bombama i osiromašenim uranijumom. Tako da ja jako dobro prepoznajem i lobiste multinacionalnih kompanija, poput Rio Tinta, ali prepoznajem i one lažne borce za ekologiju. Srpska stranka Zavetnici ne pripada ni jednima ni drugima. Mi nismo na kazanu ni stranih ambasada, ni drugih političkih stranaka iz inostranstva, niti bilo kojih struktura, ni domaćih ni stranih. Govorim u ime građana Srbije, zbog toga dobijamo sve veću podršku. Vašoj televiziji hvala što je večeras otvorila ovu debatu i nadam se da će prilike biti da budemo češće gosti, da možemo i drugim pitanjima da iznesemo svoj sud, jer imamo zaista šta da kažem. Hvala. Gospodin Zukorliću. Mjera između eksploatacije s jedne strane i zaštite životne sredine sa druge strane. Kako, dakle, to postići?
otvaranjem prostora za konkurenciju od strane investitora, gdje nećemo samo tražiti ko će više da plati da mu damo mogućnost eksploatacije, već ko će da ponudi i bolje mjere zaštite. Nipošto jedan Babio, Rio Tinto ili bilo ko drugi, jer će zapravo ta konkurentnost obezbijediti i kvalitet i našu mogućnost uvida u sve mogućnosti zaštite. Ali ni to nije dovoljno. Dakle, pored zaštite kroz konkurentnost, potrebna nam je i domaća zaštita kroz relevantne naučne institucije. Uključiti najbolje stručnjake, analize i nadzore. I tek tada, u spoju ta dva oblika zaštite, osigurati eksploataciju, ali nipošto na račun čovjeka, niti pojedinca, niti zajednice, njima garantovati svaku zaštitu, ali daleko od ekstremnih nastupa, poziva na pobune, ustanke, sukobe, borbe i nasilje. Hvala, gospodine Jovanoviću. Dakle, kad gospodin Zukorlić priča o pobuni, on to stavlja u negativni kontekst. Zukorlić. Dakle, na Staroj planini su ljudima, kad su došli da otimaju vodu onom narodu. Pa vi ste otimali vodu ljudima na Staroj, pa ne može priča ovako. Dobit ćete minut. Ljude su prebijali su starce na štakama. Ljudima su masovno upadali policija u kuće, noću vršila racije. Ljudima su masovno odvođeni na poligrafe laži. Ljudima je prećeno, patroliraju se noću bejzbol palicama. Ko je to radio? To su radili investitori i njihovo obezbeđenje. Zato što je Zorana Mihajlović dala dozvolu da ljude ostavljaju bez vode. Znači, o toj pobuni ja govorim, gospodine Zukorliću. Ja govorim o ljudima kojima se preti na stotine mesta u Srbiji. Da će, recimo, dole imate u Lešju, ljudima upali u Malinjak od malina žive dinamitom. Zorana Mihajlović dala dozvolu za eksploataciju kamena. Šta se to radi? Šta treba da radi taj čovek? To je pobuna. O toj pobuni ja govorim. Mene ne zanima vlast. Mene niko ne plaća. I to što priča... Kako vas plaći, to ste sami priznali. To što radim, znači možemo neki... Znači, vrlo je jasno. Znači, šta smo radili za ovih 5 godina? Ja vas pozivam sve zajedno ovde da dođete u vašu ekipu iz RTS-a. Vas, gospođice, vas, gospodine Zukorliću, i tebe, izvini, Milice, mi smo na ti, možda i nismo, izvinjavam se, da svi zajedno dođemo u Gornje Nedeljice, da dođemo u Pranjane, da svi zajedno obiđemo te ljude, ali ne kao političke stranke, jer me je muka više od političkih stranaka. Pa vi ste došli kao predstavnik političke stranke. Ja sam došao kao pokret. Gospodine Jovanoviću, da dođemo, da budemo tamo, da obiđemo te ljude, pa da onda pričamo. Ja moram samo da vas obavestim da sam ja bila, ali se nisam fotografisala upravo zato što ne želim da političke... Samo malo, nemojte da... Gospodine Jovanoviću, završili ste, Nevena ima reč, izvolite. Srbija danas rešava ekološke probleme kojima se decenijama pre nas niko nije bavio. I današnji budžet Ministarstva za zaštitu životne sredine, godišnji budžet, je jednak 4-godišnjem mandatu, a ne vaše tajkunske vlade, mandatu tajkunske vlade kojoj vi pripadate. To je ta sve ekipa. To je bez upadanja u reč, gospodine Jovanoviću. Veliki. I zahvaljujući ozbiljnoj i odgovornoj politici koju danas vodi Aleksandar Vučić, Srbija je energetski bezbedna i stabilna zemlja. I za nas je najbitnije da će o svim ovim projektima, o kojima smo pre svega, mislim na projekat Rio Tinto, odlučivati građani Republike Srbije koji moraju da znaju istinu. I naš ono zašto se mi, predstavnici Srpske napredne stranke, zalažemo, je da uvek odlučuje glas naroda, jer je jedina istina volja naroda i mi se konstantno borimo za istinu, nikako za laž. Hvala vam. Hvala svim učesnicima u debati. Ja se izvinjam gledalcima ako sam pustio malo više prostora nego što pravila debate dopuštaju. Volao bih naravno da učesnici to ne zloupotrebe i nadam se da neće izgledati baš sasvim tako. A sljedeća debata je sa 7 dana, dakle sljedećeg utorka u istom terminu. Želimo vam prijatno večer.